Mayam Bukrumzari, Domning Biribus Impact News ni, I Joyce Sham Impact News ki Manung the Taram Nokchari. Manipur gi Irangasi, Tha Mangarum Fazalakle, Aduga, Irangasi Manungda, Hosi, protest me am Chatabumatamda, Mahiroi Singh di Yauki Dabani, Adubu Handaki, Mahiroi Ani Leki Dabagi, photo viral Salakpa, as raised the Hogi students community, especially minor students communities who Hosi Lambida Tolok to na agitation, Mogi justice ke damakte agitation ki khongjang asi nahandagi changchin ki July gi tang tarukta Hozik his Fizam Hemanjit Takil Kolom Laikai Amadi Tera Tongbram Laikai degi hijam lingthoingan bi mabani asi mafam khangdana adum July gi tang tarukta mangkhre adugi matungda Hozik civil society organization kaya degi maira pai bi lup kaya na moigi langla langjin thidok piu moize mangkhre missing case file tar matungda moize thidok piu aina laingak te kaya rak hana takchaki aduga protest meet sidin kayamaram from ki pawdu mayam hap ki adubu lengak ki site gi at the end hozik CBI the cases sinare haraga thidokpa fangdana lekhibani aduga ngarang na hanasi ikhangkhawdana social media da hozik photos moigi photo phamaga leibagi photo aduga moigi hakchang ne haina chingnaba adugma photo viral chalakpadagi lengak ki site gi zoom asi recognize tawba hawraga mayam ama Nuaitaba mayam fongdom narakli adubu hozik akoina ITLF ki maike degi hozik moigi students ki murder case asi hozik cookie community da accused or pasi yaning de haiduna moigi achauba protest rally sungarang chatkiba akoina mayam thengnare aduga hariba protest asi ge manungda hozik chahi nauriba mahiroi singna school uniform selaga lambi da yamna nuaitaba pendaba fongdoktuna hozik moigi hoziki moi counterparts oriba moigi friends oriba mahiroi ani sigi justice PBU haina maina lakpa matamda security force na kahenba thong chathakiba rubber bullets mock bombs adagi pellet gun bho kaptuna mahiroi kaya shokhiba asi akoi miam na nungaitaba maikai kya dagi phongdon narakli aduna ngasi akoi na akhanana puzariba topic asi Manipur violence excessive force on students hiramasida manunghuna khana binaba lengshin biriba akoi ge expert panelist na ahan bada ehaki right matkada lengshin biri oza retired colonel Shanti Kumar Sapam Zabutaram Nokchari May Thangba the Lengshin Biri Oza Purai Latpam Mani Babu, Chairperson MCPCR, Ozabusu Taram Nokchari. And on my extreme right, Lengshin Biri, Mahiroi Luki, Luchingba, Desamgi President, Leshang Them, Lamyanba, Lamyanbusu Taram Nokchari. Nasigi Akogi discussion Hogdokpasi, Lamyanba de Hogdokchagi. Totally the crisis as data, Akogi, Mahiroi Lupsing, Akoi sideline, though we got from Sima, Koshway later, Madame D. So some put the tail of Tokana, but the Aruba, Todang Mayamaka, the Palatana, equations like a lakney. Massimatamatum, but in the day, Madame the equations in land is a thing on the bar. Put on Macani, land can the Mayok put on Macani. Aduga, land say, I think the Mangak Naraga, Massi, make up Torpom of the Hector Pagi, Landate. Massi, I'm not Aruba, I could I see the mid Mansida, Torapa, Kun Kayamaka, Takaidapa, Maite Kayamon Halapa, Sumba, Lan of Mayok. Asiguba lan asidagisu korisu dagisu aikoina masibu thengna bagi amadi tunglam chatki Manipur khunai bu kanna bagi isu sitagisu aikoina kairong na thairaga su chaloi dabani emotion da sentiment da su aikoi chaloi dabani aduga aikoi gi mang da taraga leiba aikoi gi singna basing su madugi damakta matam lebe ki bikta aikoina su sem saga dabani thorak liba mahiroi mayam singna aikoi gi thamoi kai badagi koi sentiment da thora iba sigum thodo wathok kaya singse ngasi tunglam tungda kaya mu thorpa ya ko ichegi ichara tholok pe ai gi chana tholok pe masi hoje hoje ai ko da thoi ba thodok na masi karan tholei no ha matamda adugumba cookie narco terrorism na tholok pana tholak pana asigumba cookie narco terrorism na tholai ba terrorism ni thong sing se masi kaya myam na chathalaga lehan gi toino ha besin aduga asigumba Manipur da tangdulai ta ba mapurak na bagi da makta Manipur gi leimai dagi hai ba cookie narco terrorist maru ina yumdang ba illegal immigrant sing se Manipur gi leimai dagi maru fukna mutatri phawbodi Tongan Furu Kanglup Kayaki, the terrorism with home, I could have Satalaka, Habisim, so I could with Mount Ubama Changam. Aduga, Huzikia totally back, Mahiroi, Lan Yawasunate, Jam Zabamayam Dagi, I could talk Sakaga, a single Mahiroi single, Tamtina, I could park a heavy power Pangakanda, Kagi the Montano Matam say that July Tada, Malim given a super argument the lady Haidiba, Government of Indiana, Tamak Badumba, Secretary Advisor Lady. Yam Kraba, listening. Humjagi Matata,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡ ꯆꯤꯡꯌꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯣꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯃꯒ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯐꯥꯗꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯂꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤ ꯀꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯡꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯠꯍꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯂꯤ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯞꯁꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯗꯅꯣ ꯊꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯔ ꯍꯥꯠꯂꯤꯁꯦ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯅꯛ ꯅꯛꯅ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 30-40ꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ 21st ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯖꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯐꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯧꯖꯩꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯟꯕ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯤ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯗꯤꯞ ꯔꯨꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯔꯠ ꯇꯔꯝ ꯑꯦꯟ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯅ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯇꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯥꯕꯗ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ 19 ꯁꯨꯕ 19 ꯁꯨꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯇꯤꯖꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯝ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯋꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯅꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯐꯩ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯂꯦꯖꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯆꯠꯁꯨ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯦꯁꯟꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯎꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯎꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯖꯣꯟꯗ ꯌꯥꯔꯤꯈꯣꯏ ꯆꯪꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕ ꯕꯤꯀꯣꯖ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯔꯦꯠꯇ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯀꯦꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ NCCꯒꯤ CEO ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯁꯣꯛꯏ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯂꯤꯟꯗ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯧꯒꯠꯆꯔꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯂꯩ ꯃꯃꯤꯠꯇꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ so I feel very sad now sigi situation sida ngarang akhoi honorable chief minister ategi yauraga press conference tawi tawba matam sida mana wahi khara haibigi akhoi su khara nungai jabam yawi adubu nungai jabam yaw tarasu akhoi su adhikari haibadi akhoi army officer morami battalions command toromi adagi akhoi su situation jamna khenari Kargil gi war da akhoi yaurai adugumba matam sida reports and return haibadi when the situation crisis lapam the reports and return see akhoi gi Manipur state ta haigi home department dagi after every hour or at least after every 2 hours home kano da akhoi gi honorable CM da or natraga CM na deput toba minister amada di information se lakpa tabani lakpa taba matam sida what is happening around in my valley in my Imphal area kaino haibasidi chief minister na pajana khambam thoi aduna ngasagi jat regiment adagi CRPF ka tholpa sigi matang sigi rule se akoi mayam khangmin asi aduna ai kanum ta haijaramge army haibasi tholpa yade army haibasi di sigumba situation ta tholpa soya de tholpa targa di akoi gi home department dagi DC na
requisition ama iraga thagadabani adu matungda adu pairaga adugi chithi du pairaga ma tholokadabani army tholokadabani aduga deploy tawgadabani sigi information sigi si DC na so hector man order heta piba yaba sunate sigi order si higher up tagi approval lawdadi yadabra na khali akhoi manipur da su yaroidran khali atai dadi yade ko aduna si simadi very clearly moi si kaubra kaudabra haiba sigi kanu dudi akhoi da su khangningi aduga moi si thol ai haraga su heta phubu yaba nate aina nga amuki kanu da aina haijaki uniform serpa taraga tagi magi mamangda destroy pot destruction toba private or so public or so destroy to bodi yade adubu sigumbagi case dadi magistrate ama su yawrokadabani army thole magistrate am yawrokadabani yengadabani mopsi kamai tawlino na mana order pigadabni kanana order pigi sima mayam da clear to biu soi khibe taragadi lan khibe taragadi then si clear to bi badakale angang singse sahi tani pan chu dabu thamam yawri angang sule angang ase khoina define tawri je sahi amadagi haitare ko adura sei try par hade khoina je ki matung na define tawe infin haina jina 0 to 7 ji tarwa adu ni pan dagi kalaga try pan ro ne ba sui jing je yamana id class 11 12 10 9 ji ne ba aduna machi je khwai dagi hena magi hogolak ba training point oi ba adagi magi hormone mayam je wang khalak ba ga adagi moi de class family rambadu final lai gidre tawre swain ta hobe je dadi ai jungare mi jungare masidi khoigi kari haitare humin kano phenomenon ne ba sidi amasari chawning ne ba adudu thole magi right ni ngarang idu violence tawbunate ki nate ba ngarang le peaceful protest ne ba school uniform ni akhud am nawbunate aduga phasana moina protest tawbune ba adu marak tu dagi kari gum khara tawduna khara swe adu khoina masing tang sida khoina lokhat pe yari be kari no har kandi thokhrdi khara thokhre adu matung thokpa yar thok tanaba kai lo khutba yabage sine measure sine khoi daga laije adu regadi akhoina sahi kharagi mangdadi akhoina protest tawba satha je plug jaga am da moi gi sport am piraga si jaga je sit protest tawro noi gi mi lao adu si mi so regera education minister regera noi ningda uraga representative tar unhabagi ge system je leiram me ba ko adu na hai ji manipur police gi am hai singba sigi deal tawba jingida yamna expert ne ba north eastern te india da hayai adugi du ngarang gi jadi akhoina adugi kanu duma mayam lapses ne hai ai lapses na te ba do limitation khara hai tarage magi ngamda bai tare maradi security jikse manipur gi jaga je irang je yam lai bani na khogi kai hai tare korak pa sida tamdun nangdam ne khara mi khana khana ba podum nam gi ra bane ba marandi ngarang infan issue thoe west thoe thoban thoe chamana timing na tholakoni na security me am sai koi na ona ba da ngamda bane ba lambi da la ju thing bani na adugi magi limitation khara di lai re masim yam clear ne adagi amana ojiki kaino do ma hajar ga soi je akhoina yarge akhoina water can je hadagi season ba chu udra ba but ad berige che manga kharam de gi tara khar ka do ne ba sa to ga di akhoi ba yar hap yar wa sa to jiri han de lai ba treatment du ga chamana na moi de taw yar wa asima ngarang gi do madi adum akhoina ju aina kanam thoki bi do adum hafet kaino tor bani adagi akhoi loud speaker season ba ji u de ba loud speaker ne du la yo cha thokanu si sensitive zone ko si mini thong nilam ya de sanjin thong jilam de governor pa jilam ya de ko si jaga ji lai bani haina adugi law ko ngarang u de ba sine ba khoi kaino je ado magi kaino gi ai nai do ji magi kaino haji personal gi kaino du lo bo je kai hai tare limitation lai ba personal gi ji ke ya mana ji ke yam shortage lai re ba hong ya da lai bani na aduga akhoi ga mu lai ba arif lai kangu jing da mite ron thok pa da na ba language problem je na ba adu si number 1 adu ma si je lek tam ni na khoi na thulak bak di masak siwang aduga akhoi gi aroi da moi khoi si jena de ising ka pa je sin aroi bu pai je na long na ba atop si jena ya ro angang jing da ro aduga atop jaga da sidagi amu kitang henjan ma taw ge har kana khoi gi kai hai ta ra ising gi da machu kitang ya la ga taw ba phoi de chu ba khane to ko adu allergy da bujar ba allergy pang je allergy kui ni to ma do akhoi skill disease or pal adom jaga thing na gra